Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hin pen kardon apa jureglo kardom pini Karbi Longri Abirta ke than pon jere bang nil jir khamsa non birta thepi lang ponik sinang engdeng chokner kep kasam hanga thegani ke talon mesen pen pachun pon solo so tum rekom pi bek nang jipu pen ajok pansi Karbi Long Women Justice Forum 3P Lapenki West Karbi Anglong Women Justice Forum District Committee Atumpent West Karbi Long DC Pan Pinpura Lugu Pajerdam Karbi Anglong Frontier Welfare Society NGO Kaching Sikrung Saya Mai Kangni Delhi Jantar Mantar along Tuchi Junjepini Kachisong Sunambang Chugapan Delhi Rekom Saki Etum Pondetsi Hospital along on Si Kalangpon non puthot birtang ton pen lang ponik sinang aprang ke Mikir Hill Sport Association pusi amben irpon lo bontan non aphi bangki Karbi Anglong Sport Association pu amben irpon tusi kasam hang thek anis tami anikan phang semi nang talon pang bang boma son thadaksi pini jakhoni pai cleaner cap anis tami langtung habi sport complex along engdeng chokner cap kasam hang thek anis semi talon pon labang suka talon pon along semi aluhiaman pen MLA mati Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Tram Longhang MP Mor Singh Disu EMS MSC Lapenki kasalong klembang pubang pitumunda chitong dun kasamai pubarim Lapenki konchun banga barim Lapen chenglok kasalong klembang pubang pi abarim tuman pansmi karchu ajai megdeng pon Lapen surhini ingkoi ra phol Lapen surhini ingkoi ra chok aninkan hut athletics a team Lapenki technical team betum pansmi karchu ajai megdeng pon thu Karbi Anglong long smi towar Lapenki building pen lega chingthur chatkali Karbi Anglong long smi towar Lapen hem building pen lega chingthur chatkali sport mate ke pathuna smi paprangdon chi chingthudun bomlo lason si Karbi Anglong ri sui janga tum pansmi kangtu yang dingan smi pathudun si nong ich palongdon si Karbi Anglong pansmi nong be nangwan pi bomlo pusi MLA mate Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Tram Longhang pen ningje pon Karbi Anglong Sports Association kasa amehangke thek aprange Mikil Hills Sports Association amen enlo laso phi bangke Karbi Anglong Sports Association lo lasi bangbong pen ingdeng trok narkepra narkep anak plengelo lasi aprang pen non laso kache pre kache large na tuma thek long lo Karbi Anglong Sports Association lapen Karbi Anglong lahai kikim kerak delega kache large li kapathu hota ahota chalo football Karbi Anglong Morning Star ke la na tuma chin lo je ai league long tame ke hai dun ke long nu na bang lo duran cup long tame alang litum chopate dun long lo chuning ta hang long pinela pining ta long lo isiang mong bang ke banai events lo lake who British hot pen si la so football ke almi tum sikipi la si la so event long tame litum football ra chopate dun long lo badminton bang ke all assam long ke litum open long tame lapen ke under 19 long puno lahai tame litum chipiton chapate dun hai dun bomlo lapen ang kwar tame kapre events boxing wrestling football volleyball lahai tame table tennis lawn tennis basketball ke norisang mong tame champion dolo lasitum ke Karbi Anglong ke sports anar ke acerso nang acelar bang bom non bang cricket ya so sang trevi la cricket tan tum bibon mon manda cricket mesen stadium ki bibon je phan ni chingki je than momlo Karbi Anglong long tanon bang ke sol so tum phan arta ki jum hek pen chengdok arta ki ong tum phan sebe non bang ki kachinek ka halu ka chulang rem kanep kanghu lapen ki afan karmu de ti polam ki semi non ki nangjum put an pin lo Karbi Anglong long semi sol so tum ki jok ban abi tang lo arta ki jum hek usu pi tum phan masabak hempen ang tan ke barlo batang thi ahem soratum ki matha ki sunga sonsi dokok ti sorsum ki jok wan kabi ajok pen si sorsutum ta prek asai choklem dun ji phanta ki sung dokok lo lapen sorsutum ki dokiram ki jok wan avile putang ti longri long parlong ka chingthur dun ji phanta katikup ki dobek ji lasi sorsutum phan ke rai kom pi bek nang ji pu ke mang pen si jakong ni pai trainer cap ani Karbi Anglong Women Justice Forum 3P lapen ki West Karbi Anglong Women Justice Forum District Committee atum pensemi Assam Chief Minister Dr. Himata Biswa Sharma aphan pinpuralu pandongsi West Karbi Anglong DC ISPT Kumari aphan bangsu pinpuralu arideng pajirdam labangsu pinpuralu pajirdam along stami Karbi Anglong Women Justice Forum 3P amaipi sangpi bilad BP
Konchun Bangpi, Priscilla Terangpi, Indira Bepi, West Karbi Anglong Women Justice Forum District Committee MIP, Sangpi, Purbi Teronpi, Konchun Bangpi, JC Sangma, Lapen Klembangpi Tumanda Chitongdun. Rada Pansai Klempi Ponji Pu Kemang Pansi, Kedamtang Jakong Pioneer Cape Arni, Karbi Anglong Frontier Welfare Society NGO Semi Mang Patek Ponlo. Labangsu NGO Mang Patek Pondet Pena Pibangki. Kedamtang Jakong Pai Create Roxy Arni, Khotkati, Sunaram TLP School Patuk Lamlongsi, Ketching Si Krung Sai Mai Semi Pidoponlo. Mai Pu Melen Teron Bansi, Mai Chari Ponlo, Lapen Konchun Bang, Dipenhan Sepensi, Mai Ke Pat Alam Thi Than Bachini Pontu. Bangsu Krung Sai Mai Long Semi, Karbi Anglong Frontier Welfare Society NGO Bidisar Sunil B. Sangkita Chitri, Lapen Ki, Karbi Anglong Frontier Welfare Society NGO Long, Lembang Pubang Pitunda Chitongdut. Karbi Anglong Frontier Welfare Society NGO lapan susi pangtang pon tuji pansi jingki tan pon lapen bidisuris tebi cepat joy pon lapen kibang silang ani bangki Karbi Anglong angkang long engkoi rat sok MSc konsensi long pensumi labang su NGO keseng pon labji panta kisik sedang pon bomlo bokojan perajipson rongpi Karbi Longri Abirta labang so program ke niltum success pamilo dak suruman thi long siniltum labang so program ke enpon suruman thi LP school ladak ke polling center talo a school condition bang meu e students tame kom hoy laben teachers tame dor at e la son tak taksi niltum la hai a problem tame niltum kap sa bang ke lalo dedicated niltum public fan ke claim gang tung bang ke ajat a problem tame domestic level of problem ben chinglok social level of problem an sanil tum bangka expose pon bomi public domain long wan pon bomi lapen pini nilitum rat alam the nangkar jui sewang lapen rat alam the ke long pon pen bang la sinil tum paklang tung lo je suruman thi teke rong nihang rong jilang so gandhipur pendang lok pinang ana rong do dak borjan homosita 30 to 40 villages do arong do lahai rong long PRF proposed reserve forest kabonai jisi government dum kachi sikido lasinili tum government atum forest area ke pangdang lasulong bang ke nilitum ithelam vet ki pugang tung ke piniarli ar leng atum ke town long masidorik the karbi tung ke do anta forest area silatung do erlu 200 years 300 years 100 years ko an eventa forest area si do erlu. It doesn't mean forest area long si do po masi halada ke forest a kanun anke pa impose et pu labang e chokchi ili tumta rong ru belek do ili tumta pen lahai ke surumanti lahai ke revenue village side non ben gali lahai ke forest area ko pu si non pinier ni ka the rak ta ke do ni sarkar tumta 2026 and what is the need of imposing this forest area, this village as forest area, since this village is established since 100 200 years of prang ben lo lahai rong ke hala sut pening si rong si wang bom tang de le ko pusin non ko pila ana kenang sot ke do lo je la dak bang ke forest area bonai to forest area bonai lo de dak hem atala hem chikim long lelu ko mane be sang hota pina barni forest area mandel te mane ingti sang hote ke rong long ta 3 tala building cho thai bulo de forest tum nang khangun pu komane asam type hem itapen pachar don hem kimi bulote hadakta forest tum nang khangun pu nangli tuma right away po latrine bathroom paka latrine bathroom chikimi busta hadakta oi dake forest area ke punang pudun lipo lahayate ke ingtia rong ke lake ningkan pharo benda abat arong lo mate ha lasi lahai hormu kisuman do মানে সরকার আতুমদামে রুলস কো পিনে রুলস কে ওয়ানজি বলতে আফ্রাং বাং লাং দেন নাং লাং নন আরলেং আতুম দাগ লোকাল আতুম ফান লা দাগ আকো 2 নম্বর সিটিজেন का पिंचोंग दुनी फॉरेस्ट एरिया अंडर से ako ओ सर नमस्कार पो आनंग देंग के सरकार ता पोनंग निलु ने पुई बांके लाहाय के लाटुम जेन्युइन लो आमे थांगा रong आमे थांगा राइट दो हाला सो 60 दुला टेंग पे लाटुम आमे थांगा राइट बांग पादु बोमे नन के हटा के 60 दुल वर्सेस फॉरेस्ट एक 60 दुल वर्सेस फॉरेस्ट लैंड लासो कानून नाको कंट्रोवर्शियल कानून के वांग पेन कार्बी तुम फान फास पाचिरू डेड लैंग लासो देसे अमेख्री की वेना काम बांगे सरकार ता लाहाय पॉलिसी बांगे क्लेम नांगने लाले ओ सोमार तुम फान ले alang rialong ko pinia dorgiso hormu do koklu inu do somar long pulote halaso somar long pen halaso hormu thijok si ako lollipop isi pilok mate chocolate isi pilok wa bisar lu nol hai suruman thike ningkan pharo so se pena rong lu
lahai teke rong lahai nihang rong ke non pen ningkan faru se arong lo halatu mame thang siksi dula ron ting pen pota ke long ya right pura full dulu chonghoi lo pota ke joy pen ron etilang manon anta kopia kam lo ladake ako forest alena ek palutunang langke lake mopen bom ador kiso hormu bang endet si chocolate ki pitu ador kiso hormu aripen endet po ronga sorpen aronga sor bang ciru po las ke chocolate hodai ko nang tumta phanda pota nang pipoti forest land andar pen pota nang pikrai po free pota forest एक का दिन में ये लोग को फ्री पटा दे देगा कोई एक बच्चा है उसका हाथ में एकदम कीमती चीज है वो चीज ले लिया और अब उसको रुलाया रोने का बाद में जब उसका हाथ से आप छीन लेता है कोई कीमती चीज तो बच्चा रोएगा रोने का बाद में आप उसको चॉकलेट थमा दिया ठीक वैसे आप भी सिख शिड्यूल के अधीन में आप भी जो है सुरुमांथी से लेके टेके गांव जितना है 100-200 साल पहले से ये लोग का गांव है ये लोग को फ्री पट्टा दो ना भाई अभी पट्टा नहीं देके फ्री पट्टा ये काउंसिल का तहत से पट्टा नहीं देके ये लोग को पहले तो ये लोग का गांव छीनेगा वहां में दूसरा कानून लागू कराएगा फॉरेस्ट का कानून कि आप लोग भेड़िया शेर से आप लोग लड़ते रहो हाथी से लड़ते रहो वहां में लेट्रिन घर बनाना का अधिकार तक कंक्रीट घर बनाने का असम टाइप घर बनाने का अधिकार तक आप छीन रहे उसके बाद में आप बोलेगा कि फॉरेस्ट एरिया है लेकिन 2006 का क्या बोलता है फॉरेस्ट ड्वेलर एक का अधीन से आपको फ्री पट्टा डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन उस पट्टा का उस मियादी पट्टा का ताकत नहीं है ना वो तो डीसी ऑफिस से आपको पट्टा देगा हम लोग को डीसी ऑफिस वाला पट्टा नहीं चाहिए हम लोग को काउंसिल वाला पट्टा चाहिए बस नीड साlang karju alu mare question paper bang batai klik dera jok bansi labang so नीड साlang tok dunji aphan risoi jang tun gitspa du tun ki pinangan ki ani duk tun dolo laban ki duk dur hem tun istambe asomar tum phala bang so नीड salang pon dun vektis pusi alang ni tum banglong churam chot laban ki akhidat mi padam do bontala bang so नीड salang batai klik dera jok bansi pinangan risoi jang tun ki ning duk pen istami apran speeder tunda dolo labang solam ki labang ki union education minister dharamendra pradha ke chok che joini lukusi pinangan risoi jang tum pen jong pon labang solam ki aputhak pansmi cockroach janata party atum pen battery pe ponsi delhi jantar mantar along kedam tang bu signify incorner cap ani pen choche junje pin ben che song pensi union education minister dharamendra pradha phan arpu pen pasun bekneng si busi ki so dak pen khang tade pon lo labang su ka che song long sami sunam bang chuk sami choche junje pin pen che song dun lo lapen jakhong ni phai cleaner cap ani bang ki sunam bang chuk choche junje pin ke song nikri sian nang choklo bonta jakhong ni phai cleaner ke ata por phai chok sia por malom delhi roi komsa ki tum to dam paksi sunam bang chuk phan bang ki one more idet si kiso ke lang chi phan delhi sardhaja hospital long an vandesi selang ponlo la sohur roi komsa ki lapen ki gache song bom ari sui janga tum angbong sami pinang an ka tengking stami dolo lapen delhi jantar mantar long ka song bom ari sui jang tum ke labang su ka song bang ington ti bu selang ni tum smi so dak pen phaji pon thulo Pini Karbi Longri Abirta bangki lanpan sikang ton peniglo domi thangmi kardom